Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan as Cindy at taga-probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Namimpinsan ang nagbaliwak gapo iti naramid nilakay ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cindy. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti sumaruno ang mabalin nga apitan kadagiti mulam lakay. Mabalin matan nga apitan dagiti kamote, ken naluom apapaya. Kastamatan dagiti guyabano. Ay, isong arot ti isarunok nga ilako iti palingki. Maibibusan di lakok ang maisken mani. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, ipaibus mo rod dagiti lakom. Kalpasan na, umay naktutulungan nga agapit. Saan nga aldaw ti tiyenda ita? Sigurado ang matumal. Saan mo anam namaan ang makalako ak adagos? Sigurado ang mamalumanak. Sige, agpatulong ak tulatan kinibong nga anak ta. Inton malpas ti klase da. Total, nagagatmat at tumulong dayjay. Nasaysaya at pay lakay. Tani, makumikumak ijay palingki. Anya ngay divina, nakapaibusa kun itilako. Sa dino nga iti pagkikitaan tayo a pag-iinuman. Urayan na kong basiton to lang. Agkuyog tan amapan iti balay ni Mari Belen. Birthday na ita, sigurado nga ado ti arak ken pulutan. Ayos nga rod. Saan tan nga aggastos iti arak, ta sigurado nga ado ti arak ijay. Tapada tamot amang nginom day di Belen. Sungarod ako nak nga urayan na kun, tagkuyog tan amapan ijay. Mala, tulungan ka nga rodan, tapno daras maibos day talakom. Napardag manin nga gawin. Sigurado pagtitinulungan da manin na sermonan dagiti agamak. Napay ka nga minanagana sa uminom iti arak. Naday ta. Nakadalo na kundi ito balay mi. Imbes nga tuktok kanta klangan. Tapno may dalo ka ng tiruangan. Sanga po, lugat taluti, mabilang itimayaw. Semang, ba't kabi ako siyak tilinipat ma? Ala, bigbig, gaman na siyak matladay day. Day, nayay, sirog, salamagay! Kung nagdumad nga oray sa anak nagtuktaw, katlungatan niyo tiruangan. Unay kayong matananang. Rabi ilang arudan. Nakaar-ariwawa kayo pailaan. Nakababain ka dagiti karuba. Mga lagi din to'y napintas nga na ko. Dagungat man ako na ko. Ala, sumra kayong arudan. Nakababain ka dagiti kaaruba. Itatangmay, nagatulog ko din. When nanang, tanabanog iti trabaho na. Nasayag mat nga rod. Tapno din aksirmonan. Dito ako sa pamaturag. Tapno diyak masingan ni tatang mo, ha? Mangan kayo pa'y sakbay maturog kayo. Nasaan na nako? Ang anak ko ni J. Balay Dablen. The birthday ng amat. Anya manen nga oras ang nagawid kay di Rabi. Diyak mo lang kay. Nabartugak ngamin. Unay matanti kasta nga ramid mo. Bimmabayan ka, amamartek. Sakto pa nga asawam kat sa anak nga gininom iti arak. Nagawis nga rod ni Belen, ta birthday na. Kat mabalin mat asaan ka nga uminom iti arak. Anya kamutin lakay. Agas ti banog ko ti panaginom ko. Iso adi mo iparit. Aginom kamit no kayat mo. Mabayag ka kadipay ngagsukat, Cindy.
Agrubaten ti Jep, apangiluganam itilakom. Si kalangan ti urayin da. Wen ka di, mabitlangan. Pangasim abakat, agawit ka amasapa. Saan ka manen ngagbartag? Ay, unay kalakit din ay alakay. Bigbigat nga magsersermon ka manen. Kit-kitaam nga agrub-rubat ti tao amapan aglako. Di ka kadimang malas. Dayta kat tirigat na. Ta saan ka amabagbagaan? Ala, darasam ti agsukat. Aldaway! Kasano ngay Cindy? Basitan ti tao. Agawit takit din. Wala, bigat tumanan. Sa dino ngay ti paginuman tayo. Awan mo't amok amabalin ka paginuman ita. No kayat mo, ijay tan balay yung aginom. No ijay balay ngamin, saan lakit di nga umanugot nila kay ko nga aginuma. Sige no kayat mo lakit di nga ijay ti paginuman ta. Wen, gumatang tan iti arak ken pulutan, sakbay amapanta ijay balay yung. Agtugaw ka pa'y lang dita, tay lutok pa'y ti pulutan. Di pa'y simangpot nila kay ko, tay sukuma ti paglutwag. Imbag ka pa'y, ta saan nga iparit nila kay mo nga aginom ka? Kasano nga iparit na ngay kat uray isukat umininom mo't iti arak. Mayat nga rod taad da kadwam nga aginom. Ayun Ay, wan gayam, adda iyam amukken ka, akainuman mi mataeng, kaaruba mi, balo dayjay. Payabak inton sumangpot nila kay ko. Galante nga agpainom dayjay si ka. Ay kat mayat nga rod Mala, mapan ka nga roden agluto, tapangurayan takin nila kay mo. Manong Miller, isugayam ni Cindy, best friend ko, kan kadwak ngaglaklakong at lang iji palengke. Cindy, isudya kun kunak kan kaakaruba mi. Nice meeting you, Cindy. Nice meeting you, Mat, sir. Manong ko namlataran niya ako, ading. Ang arod manong, no isuti ko na yung. Sige, itagay yung arodan, tapno makaado tayo. Ay na, talaga nagsakit ti ulog, Divina. Ibusat lang ti kapit, kalpasan na agawid akon. Ado ti miskul nila kay ko iti rabi. Jak na sungsungbatan, nareplayak laangan itay makariingak. Agong ungot manun. Kasano? Makaumay ka aglako di palengke ton madamdama? Ay katwan sayang mo't ti malakwak itang aldaw no sa anak ng aglako. Kunamot ngamin sakit ti ulom. Idigos ko lang daytoy. Mayat tumanin tirik na. Nasayat man, tanakaawit ka, bartek a babae. Ay na di nakbigbigatan ador. Amumot akastuyan ti style ko. Agtrab-trabaho akmat Sa anak mat akasla kadagijay daddo mga asawa dita nga agbinggo kanoan niya pa'y akita ti sugal ti bisyo da. Siyak, aginumlaang mat, numalpas ti trabaho. Kasano kami matakabalay mo amadandanagan no kasta saan ka amakaawid? Nagkunang amin amadanagan kayo kanyak. No sa anak amakaawid amuyulatan. Ken no mabisin kayo, mangan kayo latan. Nga uray sa andak nga urayan. Ta saan kumat nga awit ti kaldero. Maawatan nyo. Saya at adakan. Kunak no saan kan nga umay aglapo. Ay, masurunak nga rod. Nagadupay lang amin asermon ti asawa kanya. Imbagam ko mga min nga ijay kabalay anaturog. Imbagam mat. Ay bon gayam, kuna ni Manong Miller, umay diti palengke inton malam. No kayat mo kano ti aginom, sukunan na ta. Ada kaming bukod na alugan dayjay. Kan iso kano ti agpainom. Ay katuan Iso ti agpainom o di sige. Kasanon no makaungot man ng di asawam kan ka. Ay na, awan mo't lati maaramidan dayjay. Imbag man, ta saan nakaakabiran? Manipod nagden na kami, di nakpay kinabil. Ay, wan, adapigan ibaga. Anyang ay dayta? Kurso na da na kansamot imanong Miller. Tila sasawamat. Pagkunamat. Damag-adamag nga rod, may papantan ka. Sakat kunana, nga umay na takanusukunan. Bigat ka manen anakaawid. Nairwam kan iti kasta nga ramid mo. Apay, addan nang isukatam kanyak, kat idjayan ti pagturturugam. Nagrugit matan ti panunot mo? Kasta ti pagkitkitaam kanyak nga asawam?
Imbaga tay amok a kargador ije palengke. Adda nang sukon kada kayo kini Divina a nakakotse idi kalman. Sakit saan ka anagawid idi rabii. Ije ka di balay da Divina ngagpaiso tinagturugam. Kat, ijay mata talaga. Pagturugak kumapay ngay. Tibagbagam anang sukon kada kami, kaaruba da Divina da jay. Maamwak lang at damadingar aramidam. Jak amo no anya ti maaramid ko kin kasindi. Paspay laang ti inom Divina. Makaungutin ti asawak. Adda ngamin nang idanon nga adda imay nang sukon kadata ditoy. Kat maluksaw sa. Amangan no anya pa'y ti maaramid na kanya. Ay, sayang nga rod Sapay agaw awis man ni Manong Miller. Ibagam apas pay laang. Uno saan? Da kayo pay laang ti aginom nga uray awanak. Katanya pa'y ngay. Nga may mayatlat ta kumamot. No, da ka. Naimbag man, ta saan ka anabartak anagawid? Saan na kayo asinukon tay balo akaruba ti gayem mo? Nakaamwam manen abalo day jay. Saan na nanaskan amaamwam no asino tinakamwak? Kat, anya kumaita no naamwam abalo. Siguro, kayat nak nga isukat iti day jay abaloan niya. Sumardeng kan, Ador. Saan aday tati birbiro kak? Manginumak ngagpaiso, ngam sa anak alalakero. Kunamladay ta. Alangan nga rod, nga aklunem, nga dalalakim. Agim imon ka iti angin, Ador. Ulitak man na, awan mading nga aramid ko. No agpaiso nga awan mading nga aramid mo. Agawid ka amasapa. Agawid ka asan anabartek. Kasta tinanakman a babae. Ngem no di mo maaramid dayta, kaawatan nga adtamadi nga aramid mo. Iso dinanon kayo niti paglaklakwan nyo, tapno sigurado ang makaumay ka, ading Cindy. Amangan no makapungtot ngamin ti asawa kanyak Manong Miller. Ay, apagbiit lang nga, ading. Agawid kayo mo't lang nga dagos. Kasaangay ko ngamin. Di na kumamit paayan, O manugot kan Cindy. Sigurado nga ado ti imported nga arak. Uray raman ang laeng. Sige man lang. Ay na, talaga sa anak nagpapawi ang simurot Divina. Ang kakay mas ngarak dagito Italang amaraman dagiti ngarak. Kat kasano nga rod ti panagawid mo. Di ka unay aginom, taamangan no saan kan makaawid. Sana ka makaawid. Damot balay ang pagturuga. Kasano ngay no agungot man ti asawam kan ka. Makamuditan. Agriring ti cellphone ko. Ay, nabartakak. Diyak manan kinabailan tinagawin. Nibong mati umawawang. Hello, anak. Nanang, ayan nyo ka di. Ni tatang, timanawan dito'y balay. Anya, napanan na kano. Basta ko na mata pumanaw. Di na kanon kaya ter aramidam. Kansan kanon ngagsubli dito'y balay. Anya. Kasanuitan nanang. Sige anak, agawid akitamot lang. Apay anaaramid da ito'y ni tatang yo. Kasanulaangan tibiyag tayo. Apay manang. Basulyo, nanang. No saan kayo kumangagin inom? Saan kumangay naramid ni tatang tikastoy? Saan kayo manan anagawid idirabi Pakawanan na kumanak ko. Maudin day jay apanaginom ko. Saan kun nga ulitan pa Rumbang laang, nanang. Isong agbaliw kayo kuman. Ikari ka na, agbalbaliw ako. Sa anak ton nga aginumpay. Diyak lakit di kaya't amapukaw ko ni tatang yo. Inaksapulan ni tatang yo, tapag subyak dito'y balay. Amangan nunapan iti kabagyan na ijay Mandela. Nakasaritak nga rod ti asawak, Mr. Lonely, ngam dinan kayat ti agawid ijay balay, gaputan na umakanon iti aramid ko. Ket dagiti anak mi ti patuludan na iti kwarta. Alakastan ket agyamanak.
Tuy pagayam mo, Cindy. Cindy pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Ala, adal kan kadayta. Ti maysa nga ina, agbalin ko maamodelo kadagiti anak na. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Tabarang agsublinto matlaang ti asawam, kada kayo apamilyana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan as Cindy, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.